O ai se tamaia te au ole vale la vaia ka waku ai malo sila fia o kalanga se le kusipa ia. O ai se tamaia te au ole vale la vaia ka waku ai malo sila fia o kalanga se le kusipa ia. Ile pepelo wanga la mai le kusipa ia o ai se e ka mai ole vale la vaia upumongi le ngawa uma o ngakusia fa amu ia le ku ai se ngake kalia e fia le ku le nga malu male e fa tupu nga le pile mu fa longo mai la o le loko feu ke fiu e kama fa se mea nga le pama e pa u o ai se tamaia te au ole vale la vaia ka waku ai malo sila fia o kalanga se le kusipa ia. O ai se tamaia te au ole vale la vaia ka waku ai malo sila fia o kalanga se le kusipa ia. Oaya, ule monga apa au ngau wa e ko aka ma ia ma e fau. O au fika fo e Mr. Pina va a o nga fo ia wa e kau lama o au ole kama solile o se mala ke ese stefa ambole body rider fa logo mai la ase io o fa makala ole nge yo langa fa aku se awala lau de yanga. True story and merigam fai falele nga mea. Dua kolufa awa eke ika fai masuk esu elau kusti pa ia e fai baka ia la o kakowo langa ai awa eke kufa ambau langa kasido mula fika la yesu po mai di liwai le siku ai awa eke kau wi masui le mawai se file mu masui le mawai se file mu singa fau tuanga bola tulanga tulo anga winga kavalelo wainga. Let's go, Jiggy boy, gusto mais saulo. O ai se tamaia te au ole vale la vaia ka waku ai malo sila fia o kalanga se le kusipa ia. O ai se tamaia te au ole vale la vaia ka waku ai malo sila fia o kalanga se le kusipa ia. Esa o e pulele kamale lo makua elo se fa akongu uang o se fa ukua susa ola iluma o ke lafi mai kua afa yo lo kwalenginga se fai fua o ngai le manga o mia ele hamo o fika pa bebesi le koe ai se kalo miki le pole si va velo koleanga ai kuai lau me i fai me fiu e fafangu ua le koe ke tamaia te au ole vale la vaia ka waku ai malo sila fia o kalanga se le kusipa ia. O ai se tamaia te au ole vale la vaia ka waku ai malo sila fia o kalanga se le kusipa ia.